now, yes. Chimo cha vhushaka vhukati ha dzangano iḽi ḽa vhashumi na lihoro ḽivhusi ḽa ANC tsho angaredzwa nga neyo maipfi mararu fhedzi. Izwi ndi nga murahu musi mudzulatshidulo wa lihoro ḽa ANC vho hanelwa u amba na miraḓo ya dzangano ḽa Cosatu kha conference iyi. Vho-Gwede Mantashe vha ri a si zwiswa u wana vharangaphanḓa vha lihoro ḽa ANC vha tshi khou sathuliwa na u tambudziwa. Mudzulatshidulo avha vho khunyeledza nga u amba uri a huna mudzulatshidulo wa lihoro ḽa ANC ane a ḓo amba kha conference iyi. No, there will be no discussion. There's no need for that. But the delegation is there, but there's no need for it. Because if the Speaker of the ANC, irrespective of who that is not allowed to speak on day 1, on day 2, you can't say on day 3 or the last day, you are allowing the Speaker of the ANC. That will be equal to disrespect. Lihoro iḽi ḽa mbofholowo a ḽiho tshimoni tshavhuḓi zwi tshi ḓa kha tshivhalo tsha vhatevheli no no bva tshe ḽa dzhena tshiduloni kha muvhuso wa demokirasi. Izwi a zwathu vhuya zwa vhanga iyi nḓila. Muṅwaleli general wa lihoro ḽa SABC vho Solimapaila vha ri u xelelwa nga maanḓa lihoro zwi ḓo tou vha dzhatsha ḽihulu. If we lose political power, comrades, as a revolutionary movement, let alone the decision that you might take as Congress, general as a revolutionary movement, this spells disaster for all of us, for our families, for all of you, for our country, because of poor leadership. Vhaṅwe miraḓo ya lihoro vha khou itela khedu dzangano ḽa SACP uri ndi tshifhinga tsha uri ḽi ite zwe ḽa fulufhedzisa u bva tsha kale hune ḽo shushedza uri na ḽone ḽi ḓo dzhena kha mbambe ya u vusa lushaka. Don't ever say the SACP is not ready. That is incorrect. The SACP is ready. The issue is in its readiness. Is the working class ready? Zwi vhonala vhushaka ha dzangano ḽa vhashumi na lihoro ḽivhusi ḽa ANC vhu tshi khou tenga.